ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ipalpas mo kano ti report nga ipapaaramid ni sir, takasapulan na ita, friend. Ni, apay ngay. Saan manan asumumbat? Sakat kasla na unag ti pampanunutan na. Payman tasit gak. Chelsea! Ha? Anya manan ti pakariribukam aya. Itay pa'y akasarsarita ka. Ngam di ka mat sumumbat. Ah? Ay, okay akla ang friend. Adala na lagip ko. Ay nawaw. Adala na lagip mo kunam. Ngam madlaw ana unag ti pampanunutam. Siguro, nagapa kay manan kini Aldrin. Saan ha? Awan makagaputap no agapa kami. Uray di mo ibaga kanyak, amuklatan. Adamanan siguro inaramid tanobium akalukwan. Iso amariribukan ka manan ita. Di tan pagsaritaan ti may papankan ko na, friend. Ay, anya nga minin ti bagbagam itay? Ipalpas mo kano ti report nga impaaramid ni sir, takasapulan na ita. Numalpas, itulod mo iti office na. Simbangpet kamot gaya man, Chelsea anak kaw. Kasangsangpet ko laang tatang. Tala, agbilis ka nga rin ta, manginasarak iti kanan ta. Sa anak ama bisin tatang. Na, ada parikot mau. Okay aklaang. Kahit ita niya aga po nga ron, adi kamangan kat nagluto akiti tinula pagsangwan ta. Nabanugak tatang. Kayat kunta ginana. Anya, Mangan kayo latan no mabisin kayo. no anyaman na ita parikot mau. Mapalin mo't nga ibagam kanyak. Amangan no damay tulong ko ken ka. Ni tatang mo't dagulit. Awan ko naklangarudan. Uray di mo aklunan, madlaw nga da parikot mau anak kaw. Diyos, para kang ka. Agyaman ako unay, friend. Anya nga minan ti makagapo nga imay ka dito'y balay. Ay nawaw, apay nga agsangit ka ngay. Agpa-advise akmanan kan ka, friend. Kunak tupay ka. Nagapa kay manan iti dayjeng Aldrin. Ngam no saludsudeng ka. Kanayon mo nga ibaga nga saan. Adda ngamin nang idanon kanya, friend. Adda kano sabali nga imot motor na. Adda sabali akasinsin narak tinobyo. Ay na, amutay amin ang dayta. Dayjay pay laang ayati kunam. Babairo kun nabisyo. Na, dayjay aklase ti lalaki ti sangsangitam? Saan matabak nang? Awan na talgad at trabaho na. Saan pa'y agwapo? Noan niya nga tamat tinakitam kang kwa na ah. Sweet nga rod kanya, friend. Day talaang tinagustuam. Kat mo sweet dayjay iti amin a babae amaam-am muna. Ay naagsardang ka man. Panawam kit din dayjay a lalaki. Isumat lang ariribok ti ipapaay na. Sipod inaklon mo dayjay a lalaki. Nagbalin mo tan a miserable ti biyag mo. Di mo madlaw aya. Makiwin na swasak nga rodan kan kwa na. Katuan ah, makiwin na swaskan kan kwa na. Sakit ti ulo na dayjay a tao. Apay dayjay, agsangsangit matmanan ni Chelsea, kabayatan ti panagsarita yo. Dangam ngamin dayjay agayem ko nanang. Naglawag aluklukon da, ngam agpakamartir ki din. Ay kat ay-ayaten na siguro met jay nobyo na ah. Adda talaga dagiti tattao akasta. Agbalinda abulsek para laeng iti tao ngay ayaten da. Wan ngam maalarmada kumamot no adu ti kalukwan dayjay a tao. Awan matla sirserbi na aswit no adu matla ang kalukwan nga aramiden na. Asino tinobyo dayjay itaaya? Asino kumapay ngay? Ginalastog kan babaero at taga-kabangibang a barangay. Nay, kunak man no nag-breakdown kin ni Aldrin. Saan, nanang?
Idi pa'y akasta day di anubyo na. No apay mo ngamin adi na pa'y laibreak. Makita ano i-break na ita. Kasla seryoso mat itay, kabayatan ti pa nagsarita mi, nanang. Nakitam tinakita kanak ko. Anyat nakita yun, nanang? Daal drin kan Chelsea mo dagichay. Kita Ayun. Anyat ar-aramidon da dito'y plaza? Kita kasla agday-date damot. Ay, nawaw. Kunak man no makiwin naswasan itinobyo na. Kasla naragsak damot. Ay na, di namanan siguro inaramid ti imbaga na kanyak. Agpa-advise, ngam di na matlagayam aramidon. Agpakamartir iti lalaki akas chay. Amu pa iti day taagayam ko, nanang. Nalaing mo't, nakaadal, ada natalgad at trabaho na. Ngam no apay nga agpalpalo ko iti lalaki asaan mo't ama ikarik ang kuana. Kita anak ko. Nagmayat mo ti kakatawaan da ijay. Nagmayat ti kakatawaan da. Inton bigat, agsangsangit manan. Mabiit man laang, takasaok ti gayam ko, nanang. Urayan nak ditoy. Si kamat ngamin. Sensitive ka launay. Ti amok akit insukat na kun. Apay ko mga aramidot ti kastangay. Pastime ko lang dagi jay. Kunak tumat, da kayo dayta. Ha? Ha? Ani? Anyat ar-aramidom ditoy. Mabalin nga agsarita ta, Chelsea. May papanitan niya. Tigayam ko ti kasarsarita, saan asika? Angam ti kayat ko kat dua tala ang agsarita. Adala napatag nga ibagak ka. Anyat ibagam aya. Basta sumurot ka kanyak. Saan ang mabalin ang maamuan ti sabali, no anyaman ti pagsaritaan ta adwa. Anyat imbaga na rajekan ka. Apay anasken nga umadayo kayo. Ay, kwa. Ti may papaniti. Diyan niya. Ti may papan iti trabaho mi. Adda imbilin ni Sir kan kwa na. Iso timbaga na kanya. Pagpaiso. Ay nawaw. Apay ko mga agulbudak ngay. Apay nga rodakas niya ti panagkita ti gayem mo kanyak. Kasano akas jay? Kasla adda kayat naasawan si ka. Adda kayat nasawan. Wan mat nakadkadlaw. Awan. Talaga laeng akas jay ti matana. Ngam nasingput day jay. Kasjay ayamat kinasingpot. Kat no kasla kayat nakasipaten itay. Ichat mo kanumot ni Cecil akalugaran me. Asino Cecil? Jakmat am mo. Ay nawaw, agin di mo kapay laang dita. May salaang mo ti Cecil akalugaran me. Ay nawaw. Awan amok dita ah. Kat no iha-heart react mo kanupay dagiti picture na. Di kan agrason taempakita na kanya. Ang mga no aksidente anay talmag ko. Si kakat di mat. Adda ayamat ti aksidente akas jay. Saan laang amay may sa aladawan ti in-heart react mo? Ado day jay. Ay kwa. Di ka matanagan. Ta si kamot ti ay ayatag. Kat no nakapangpangit ni Cecil. Saan man asyak ti bulbulaam Aldrin? Agpaiso ti ibagbagak. Awan pagdanagam. Ta saan ka ngay sukat? Heart react lang mat day jay. Di ka matin malmal pa sa mga nanakaw. Saan ko amatil muntiin na po'y tatang? Ay lawaw. Apayay. Masad sa dutak ang mga tatang. Noon na rik-rik na agpakita ka ni ti doktor. Ang mga nanyamot tunlay ta. Awan sakit ko tatang. Matlagayam. Apay nga rin nakasta ka. Wano, lalaki manan ti makagapaw. Jak amuno anyat aramidak tatang. Ni Aldrin manan. Ichat na kanungarod ni Cecil. Di itinmulatan ka ni Cecil. No ni Cecil ti kayat na. Kasano akmat nga rod no kasta ti aramidak tatang. Ay, kas kala may ibusan iti lalaki iti kasta nga aramidam. Nagadaw alalaki dita. Natataer kan nasaysayad na pa'y ngam na nga Aldrin. Ni Aldrin nga rod mat ti ayatak tatang. Kasjay alalaki, ti kayat mo apakiasawaan. Riribok lang, ti ipainagan ka.
Ang mga numasapat ti ipapanaw mo iti da iti alubong. No da di alalaki ti pakiasawaam. Ang mga numatay ka adagaw si tinalabas sa konsumisyon mo kenkwana. Amokon, imay ka manen tanagapa kayo iti boyfriend mo. Ni, kasanoan na amom ti may papan iti day taabanag, friend. Madlaw mo't, kita ang mantalangam. Ay, kung Anya, agpa-advise ka manen kanyak. maudi da ito yun, friend. Denggam laangan da ito in record ko. Ha? Anya ta in record mo? Tinagsaritaan ta idinapalabas nga imay ka dito'y balay. No, kasta. Naka-record gayam day jay. Wen, in record ko, taamok nga umay kantumanan dito'y balay no agapa kayo. Sayang laang ti katay kung agsasao, no di mo matlaang manan aramiden ti mapagsaritaan ta. Ay, nawaw. Buludong pay lang dito'y earphone ko. Denggam ti voice record, ta ipalpas ko pa iti aramidak iti kusina. Ayaban naktulaangan numalpas mo. Nasabat ko ti gayam mo di tadalan itay. Kat kumut-kutong matan. Wen ata konsumisyon iti nobyo na nanang. Ay, nawaw. Aging gaita, kat an-anusan na ti babaero anubyo na. Katuon, Ay, kaasimat. di na pa yan maaramid ang naimbag ti trabaho na. Iso ang maungungtan ije office. Na, agasam man day ta. Hay, riribok lang day nga aldrin iti biyag na nanang. Ngam day to'y matgayim ko. Uray mamin ano ang mapasaktan. Awan lata manaknakam na. Ay, ang husto mo't kitay. Saan mo't ngamin analaka ti makisina no napatagkan ka jay tao. Wan ngam isumat ti kaasi nanang. No kanayon ang mapasaktan, dumteng tulak ta ti aldaw amabannog tagayem mo, anak ko. Kaanon tungay nanang. No addan ti sakit na. No naikatan iti trabaho na. Nay, apayakas tamutan anak kaw. Ay nawaw, ti anya tatang. Law-law mo ten tapantalon mo. Ay, limaw law nga rod tatang. Di kan tumot nga minmangmangan. Wen ata saan kumot amatil muntiin na po'y tatang. Wala nga nukasta ka na yun, kasano ka laangan. Ay, diyaka mo tatang. Ay, pangaasim Mangan kamay. Ang nadam ti salon at mautan narigat tagsakit kung naktumay. Wen tatang. Aramidam mo't ngamin Amangan nun ton madamdam akat agpatinggaman laangan iti saaw. Talaga ka di adi ka ag-sorry kanyak ha? Apay ko mga agsorry katawan mo't inaramid ko adakas kan ka. Na, aging ga ka di ita, kat ilibak mo? Ay nawaw, tiyan niya. Kumut-kutong akong gapo iti stress ko kan ka. Sa anak ang makapangpangan aldrin. Apay asak ti pabasulam nga Saan ko mo't nga intaray ti kaldero yo. Apay akasta kaya. Di mo amo ti makontento. No awanan ni Bagam, mabalin mo ni ti pumanaw. Ang dalakad ko inton madamdama. Hindi ka manaktak. Sa di numanan. Awanan bibiyang mo sa dino. Basta da. Kasta unay ti ungat ni boss kang kaitay. Apay ka no? When ata saan ko ang nailupas ti ipapaaramid na, friend. Apay nga men? Sa anak ang makafocus iti trabaho, friend. Talaga ka di adadaelang ti biyag mo para laang iti lalaki akas jay? Impakita na lang aruden ti dakas agalad na keng ka. Diyak ka ba ilan ti makiwin naswaskan ko, ana, friend? Ay dang nga, naglawag aluklukon na ka. Kasta pay laang ti ibagam kanyak ita. Ita nga awan pay anak yo kat kastan ti aramiden na. Awanen pagbaliwan day jeng aldrin. Tano addaman, di kumapay. Manu atawon matan ti relasyon nyo. Agsan na ay ka, taamo nga agpayso ti ibagbagak keng ka. No di ka payag nakam, awan si kanto ti kaasi kunak tumal. Agbreak tan. Anya? Nalawag mo timbaga. Agwin na swastan. Nauma akon kan ka. Sigurado ka? Wan, nakapangedeng akon. Ang mga ninton madamdama kataddan to man nagpakpakaasi kanya kaon. Dayta ti saan ama pasamak. Asino ka kumangay tapno dadaelag ti biyag kong gapulaang kan ka. Okay. Nukas tati ko nam, di agwin na swasta. Ngam sakbay apanawan nak ditoy. Bayadam nga umuna ti utang mo kanya. Utang?
Tay kwarta a binulod mo kanya ka. Nalipatang ka de, tay pinagpa-repair mo iti cellphone mo ide. Apay, pabayadan pa lang na dyan. Ay kat syempre utang mo't dayjay, saan adawat? I-send ko lang iti GCash number mo. Ay nawaw, itad mo, itamot lang. Awan amok dita isend iti Gcash nga bagbagam. Sigurado addi mong tumot laang maisend. Nakitam di imay-may di ni Aldrin? Anya ti may day na, friend? Adam, gaya man nobya na. Ay nawaw, kaano pa'y? Nakitak ti post na, kat in a relationship kano, idi John Tartilaang. Anya? In a relationship, idi June 30 kunam? Wen, ni Lori akalugaran tayo matla ang tinobya na ita. Makihitam dayta. June 28 kan June 29, agchat-chat pa'y dayta at tao kanyak. Agpakpakaasi nga urnusan mi ti relasyon mi. June 30, adadago sa nobya na. Pamanaknak nga awan may sasauna. Awan respeto na kang ka, iso ahustula ang anak iwin naswas ka kang kwa. An-anwam ti lalaki akas kinkwana ngay. Ay, naimbaglaangan. Naimbaglaangan tanakiwin naswasak nga agpaiso. Nailisi ak iti sakit ti ulo a lalaki. Panagkunak, nagsublikan iti sigod, friend. Ay, wala, friend. Naragsakak manen, awanan ti pagdandanagak. Makafocus ak meten iti biyag ko. Good morning! Ne, blooming ka ita Siyempre Kan madlaw ko alumuklok magkamanan. Taawanan pa kariribo ka. Naimbaglaangan ata nakapagpanunot kamutlaang, friend. Siyempre, friend. Ayun, gayam. Agdaton ka nun ni Denver kanyak. Asino a Denver? Ni Denver akaanakan ni Mayor, Agpaysa? Friend. Saan ko pa'y nga inaklon? 2 bulan laang tinapalabas idinakiwin na suwasak iti ex ko. Ayun aklonam tulaang nga no nakasagana ka manen, friend. Naimbagday jay takas kang ka, profesional kan ada na talgad at trabaho na. Saan lang aday ta? Mayat pa ti background na no maipapan iti love life. Adapay negosyo na. Saan akasla jay ex mo? Naku nampay, friend. Ada na Chelsea, tata. Ada ito unag. Apay ka tay. Mapalin na makasaritak. Sino tabisita, tatang? Ni Aldrin, nakaw. Ay, nawaw. Anya pa'y lang ang aramidon day ta lalaki dito balay. Sikat igagarak, Chelsea. Ay, pangaasim, di na kun gulwan. Apay, nagwin naswas kayo kin ni Lori. Iso nga adda ka manen dito'y nga agpakpakaasi kanya. Naamiris ko asi kagayam ti ay-ayatag. Makapakatawa ka mat. Please, kasarita na ko, mama. Ay, saan? Jack kayat. Amangan no anya pa'y ti maibaga ni Denver asutor ko. Papanawan yun day tatatang. Di yu paspastrakan ta amangan no anya pa'y ti maaramid ko kankwana. Nangagmumat siguro na jay. Pumanaw ka ka noon, taawanan namnamam iti anak kau. Ay, nawaw! Daytoy kat maysa apalagip kada tayo. Aditay rumba nga anusan dagiti bambanag amang mangted iti ladingit kan konsumisyon iti biag tayo. Panunutan tayo kitdi ti bukod tayo a pagsayaatan para iti napimpintas a masakbayan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.